Jadi pibro ada Banylla nong sing ke hane resmi ke pemerintah. Adin bang lah. Nyok som thai pun kam ke bang trai lah. Shim ina kalat ke kabu ke ba ngan yo ban aten nam ta kene ke program sika jingwan yo kuja trong ka chief minister of West Bengal ko ana state ke jongi. Dem ta kan ha patna me ka state delivery lek ni ko blog ke ba wa ban tip ban yo I ke ba kami kan mengalam jong ka seng TMC kadang kam ban keren ban shai ni PAIDBAH dem kanlik kita baru support kam tip ke ba minyo shibun ki experience numba kan ka seng kuno ka dan ban itu hangi mi pui baro dengan EP numba kan ka blog jangan buat bye baru ban yo I bat yo sngow ke ka ba ki PAIDBAH na ne ka jela jong ni mo ki sngow ne ke ka ba kiwan ne ki kwa ka ba kwa ban tip mo ke ka ne nang ba ka ni yo sngow kan na ya lam na pot MC kan kan ke ki angnut ke ka ba ki angnut ba kin yo sngow nang ba ka ne ka jingwan jong ne ka na ya lam na TMC ba kawan ne jela jong ni ka jing angnut jong ba ka ban sngow te kalong ba nakwa bamai in sngoy ke ba long laramaki kiyo hakabor tay long kiyo ban banyo hakabor ban siksar mo har kijab la hostam arjar tulai nakwa ke jingkla ke Meghalaya namar bang asyam ke Meghalaya jingi kalong ke balong tama balong tempat ke long lag hatta ke development kam ki remote areas mo kilong karong lag adu kata-kata nadu ki education nadu ki surak ma ki road ba kumju ki healthcare abang ong education om tangi ki badan lang tangi ki babyang babet ma ngaurut kumjuri ki badan dirah ke dekat man lang ka duna plat ke tao boleh jalan ke interview mah thank you feel kumju hai ta tapi snow pun dah lah kena kesengi ke jingwan ke jong MAMATA BANERJEE kena ke jelah jong mi Jakarta ni panak kami jelahแต่นักข่าวเลยฟิสงูอีกันน้องยาลำ tadi กันจึงสงจงพีหอยกันจึงสงจงพี ni kuat te ba ni pek nak yak ni ke parti bakal lek kumno ni kuat lek bahan nak yak ni parti ke แต่ก็อีกจึงกันละกับพี่กว่าฮะกับจลากับจงนี้กับพี่ยูอีกันน่ะได้และเสดาkawan kan ka la da kawan kan ka sarkar la se kan long kumno ke e jing expect ke jong pi ke pi angnut kata ni kuat ban sulet bahas pun per pen ke yak ni kari ke jai pen ru jong i kuat pen kelan nak yak kata ha kata dia ke baik suara sabtu mentah kan wan sabtuแต่ก็จึงวันพี่มันตากันลองบ้าเพี้ยนsabtu suara kalauแต่ก็ปัดกับพี่กว่าบันอยู่อีก็จึงกะละก็สติก็จงนี่ปัดke jingklah stik jomir dengan kuat mentah kan bukan don karoi kepar ka liang ke hari kendong kemar ni nang kendong ka kade tangkat tahi tak Imut mengiwan Kirsan kenyi kenega ke tilumol kongres parti. Hai. Kuat kenyi jingklah aga imlang salang aga state boroway. Hamtam aga distrik ngiru ngi ke distrik do sa sejuwe. Distrik yang jantia. Tengi kuat yang jingklah yang roy kepar aga nono kurkoma. Hai. Kawan persuk ni PAIDBAH hi mah. Hai. Kita kinong kilong he ken kim lak ken man le ke sem Krishan mangi tengi ba ngi kra kwa ban Krishan kata rukom kwa yo ke jing ha bayo jing ha jing met kham tam haga no ko bentam ha baro no jar ki ka mangi treng kita ngi kwa ken jing kala haga roy ka par haga lek ka wat imlang salang haga long briu man briu bayo jing Krishan naka sarkar kata
Jadi kata Tadi yang sekalian yang syubet adalah keikaban dapat saya syuar kanong yalam de ngi senang susu kayak bangin ya tai susu mama keren tadi kowe terus thank you. Play video Entah ina dan hanya bat ni la ap ka jumwan ni pujar jong i MAMATA BANERJEE hane ka jela ka jong i te ngi dan men stit ni bat ni ka gian de sta shpang hi sa poino de kipai baru kumne gila ya bun bat gila ya am ban yo i ban yo singo ka jing ajin kan i shibet Cuma pagi letih dengan bunjuk sendirian sudah tak membatik aram saya. Tamang belungen tak doa, ada cylinder gas, PPL lo, harga sangat cepat ham tapi au nana ngenga. Kau berkedua bawa, bib mengo bib sabar bawa, ia kau berkedua. Meghalaya TMC introduces Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Under this scheme, a direct transfer of Rs 1,000 per month, yearly Rs 12,000 will be made to a woman in every household as guaranteed income support. Four key features of this scheme are that it is a periodic scheme, it is non-discriminatory in nature, it is universal and unconditional direct transfer to the beneficiaries. Introducing the V card by Meghalaya TMC. Friends, are you happy? Meghalaya TMC will embark upon a massive door-to-door campaign and reach every household of Meghalaya with the V card. Hello ma'am, Hello. I'm from Meghalaya TMC. Please give me 5 minutes to introduce and explain about the V card. Yes, please tell me. Meghalaya TMC has launched the V card, wherein a direct transfer of Rs 1,000 per month, Rs 12,000 yearly will be made to a woman in every household once Meghalaya TMC forms the government in 2023. This monthly amount will be provided to you as guaranteed income support to facilitate the monthly expenses of your family and household. Well, that's a great initiative that will help me support my family. But how can I get this card? Sure, let me help you out with this. Fill the registration form with a Meghalaya TMC volunteer and receive the V card on the spot at your doorstep. Complete filling all the details in the perforated portion of the form. With this, once the volunteer fills out the registration form, the perforated portion of the form must be torn off and kept safe with the volunteer, while the rest of the form is handed over to the respondent.
Now, please authenticate your V card by sending an SMS. Authenticate the card by sending an SMS to 96877 96877 with the unique identification number and the beneficiary name. Unique identification number is the 15-digit alphanumeric code present at the bottom left corner of the card. Upon successful registration, the registrant will receive a 4-digit PIN via an SMS. Note this PIN number on the back side of the V card and keep it safe to avail the benefit. Well, thank you for this V card. I appreciate this initiative and I will support Meghalaya TMC. And before leaving, seek the respondent's permission, paste the TMC door sticker at the entrance of the house and thank them for their precious time. You can also register online by visiting www.tmcvcard.com and click on sign up. Register online and receive your e-card. Keep the e-card safe to avail the benefit. I would like to thank each one of you. But now we are just 2 months away from the electoral process. If each one of you will have to remind yourself that within this 2 months, we'll have to put our entire might and weight to ensure that this corrupt, inept government is uprooted from the soil of Meghalaya. And like I've stated every time, that Trinamool Congress is the only party. Now, regarding students, no concession, nothing what they do, I do not know. But in my state, all the students, they get free education. The government school, friendly health card. This card gives 5 lakh rupees to everybody. And do you know how do we distribute this money, this card? The women only we hand over, the guardian, the women guardian of the family. It is why BJP cancelled the holiday for 25th, Merry Christmas Day. Very sad. It is intentionally they have done. It is a deliberate attempt. But in my state, I give 1 day more chutti because it was Sunday, it is Sunday, so they cannot enjoy. So next day is also chutti because it's a big festival. Please come and join with Trinamool Congress. Because Delhi is too far from you, but Calcutta is very nearest to you. If you have any problem, you can come to Calcutta. It may be for medical, it may be for your any treatment or for any problem. We will full take care to create the infrastructure, to create the Meghalaya as a beautiful state from all point of view. Please vote for Trinamool, vote for women empowerment. Please vote for Trinamool, upliftment of the student, for upliftment of the student. Please vote for Trinamool to save the industry. Please vote for Trinamool to empower the youth generation. My young sisters, young brothers, youth generation. Everything. I love your culture very much. Bengal only Trinamool Congress is of the Meghalaya, by the Meghalaya, for the Meghalaya. Bantang la meet ka jingalang te lam tipshu ki PAIDBAH ka baki sgutu ki syam jinggot ya ka jinkran jungi MAMATA BANERJEE bala ai jinkran menne te bantang le ban klino PAIDBAH ka baki sgutu baki kiyo diam ya ka ba mai lakran la sutu ne Susu hei nama susu mikenar nung clear bharat ya beri ba susu orang tu ya. Tadi berkesai terus bang tu hei. Ada bharat bharat tu banyak tu. Bang bang kali ketemu kan belum bro. Dah cop gang.
Tebas. Yen bapak ngap nu kan. Senang kan. Lagi kayak ego fistu kana kok badan kana meeting mana kan. Kata ka jingkren jongka mamata banerjee gumna ka ong dan pangi ki kentai gumna ai bor ni kentai. So mangai lebih keren dia kering pun keren tak. Ha. Meeting ba ayo mana? Ha. Dia pun mana kilong kami ki orang yang pun stuk karang. Ada kayak ego jing siam ke jong pi ke bapio diang mana. Semua tu ban keren tengamละได้ทำมาสมุทุบัดแต่ถ้าจิสุทุจงพี่แต่ภาษีบัตรเป็นใช้ลำเกล้าเสียพี่ทุลำให้กินในกี่เวบัตรมั้งกี่ปาราคาสิจงนี้กี่บุญยกบันวันมันตากสนี้แต่kita kini kini klik orang bah kum lihat sekum meneru ban orang ban ai kata kabor ni kikan thai mah ni kum kasih ni di klik yang sam kami juga perlu dekat ya kaduk kadang mentah mahแต่ลองบ้างในมีติงไอ้บ้างมันเนี่ยค่ะนางรำกันลองหากจริงๆtengah tolong gabiang hati, long kata kabriu ke balak ban aceh rap dia uduk usuk rangli, nah basyam kanu kajing dan long kumnya ki kata kan long dan lah kacang hoiพี่เรื่องบ้านตัวก็วิกัดมั่งเนี่ยละบ้านใต้ชปันตัวก็วิกัดฮะก็ไอ้จริงสุดทุกจะพี่เราก็วิกัดบ้านก็วิกัดสกิมคุณเอาก็วิกัดสกิมก็ลองคำตัวองกับองบันaceh rapอะไรได้คุ้มตาให้บันไอเจรับปังบสตมเนี่ยได้ฮิรังอีรูบันองบันสุกว่าตันทันrumahก็ลองคุ้มตาแต่ฮัลโหลกับบักรันมันเนี่ยฮัลโหลกับพังกับชุติรูทำตามกับคริสต์มาสเนี่ยก็ตัวได้ก็ได้ก็สุดทุกสิ่งชาติชุดนี้ก็ไอ้ก็ว่าพี่สุดทุกและแต่มองมันตั้งสิ่งนี้อย่าบัตรใจกุมน้อยเกี่ยองกุมน้อยสโนว์เดย์เนี่ยสโนว์ไลท์ลองได้kecing perkat haji sutu jong pi ada desa kau nek sarkar kan man khabar te sutu pin yo jeram ne am ku ka dugan thai ayo kai haji sutu jong pi la ka bikat kat ne ki baba ta mes pan bikat skim nak ayo yang tangki tangam yo semua harus sekolah yang niat ya ami na syabapa Hawak pun sama. Cik kan, kau dapat perkat bahasa. Saya rasa kita justru tujuh pi kalau pun dah. Semua biang ni. Keren dah try ke kelab belum entah ni. Tak apa. Nyempit pakai, sepet ke. Avec trikam dilihat sistem buan. Ini kembang jarang. Ini nang kendit beliau. Kembang jarang harus mana bro? Mana baju poinnya? Bensan, permis pewara. Kembang jarang. Ya, pon kembang jarang. Kita masih sempat kena dah. Kepoi bam sio. Ngam tip wa dan support na dan meeting lagi di MAMATA ya Shillong. Ya lalang melen itu. Bro. Hai, lagi sini. Iya, dalam Banylla dan sini.